शांतीनाथ पंच कल्याण महोत्सव ह्या निमतान जैन समाजाचो जो स्वामी हांगासर आयला तांचे आयज तिसरो दीस आणि आयज गर्भ कल्याण दीस हांगसर जालो आणि तांणी गर्भ कल्याणाचेर आपले मनोगत व्यक्त केलें. विमालानाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतीनाथ, कुंतनाथ, अरंतनाथ, मालीनाथ, मुनिसुव्रता, नेमिनाथ, Parsavant, Mahavir. The Tirthankaras teach of the 5 vows: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. That is non-violence, truthfulness, non-stealing, chastity or containment of life force, and material detachment. The soul is considered to be a 3-part. One is charitra, standing on the ground.